Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Edona hem longle ame he kecho pen hemisi atum keso tirul. Singhausen constituency ke parlo binhum thon sing ronghang arong amikar edon inro ronghang ahem tunatum longle ame hek akeso kacholong lok penajok hemisi arwadatum tirul. Lapen keso kacholong lok atumamen laki inro ronghang arta ningkan phlik keprapho ahemasor martha kropi arta ningkan thong kepra troksi asopo lindok ronghang arta ningkan crazy kangche ronghang arta ningkan kep lapen glory ronghang pi arta ningkan trok alang litum bang pho hinlo lapen alang litum sai jok je chak un ac keso kachelang che phan inglong pen thoi an wang nang koklo lapen keso vek atuma phan thoi an nang kapile che phan hadak arwaratum cherap tunsi nang parphang pen thoi an nang palilo Lapen ke sovek tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding tumaphan nang kerap dunvek Japan tuning report. News text report Karbi Anglong News Channel. Taralang Soka Jirong Hangpi Guest House Kam Eco Park along Pius Hazirika, Minister, Parliamentary Affairs, Water Resources, Information and Public Relation, Social Justice and Spokesperson, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Arwe Kechang Pik Penajok, Along Adimalong An, Lang Ketepen Kisung Ke Puatumapan, Kapejok Jiapan, Nangka Humri. Patumi wo signify thong kep ningkan surihinira inkora pliarni Dipu Karbi Anglong West Karbi Anglong Arwe Kejang Pik Penajok Lang Ketepen Radatum Kisungpen Kapejok Dunche Phansi Patumi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbi Anglong Lapen MLA Kido Anatumpen Kachirong Hangpi Guest House Kam Eco Park along Karbi Anglong Aphuta Kachingki Kachingwai Ponche Phansi Nangkahumri Kenang Sot Ladakh Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong along Dem Langke Thelote Dem Langke Thok Mate Lang Nangke Lolote Ong Dung along Langkang Lumlap Dokok Titi Lasi Rada Kisungpen Kapejok Chiapanpu Mathasi Langke Tepen Kejok Chiapan Muthari Kibui Pon Chiapan Si Sai Deng Ponpo Lasi along Kenangji Adim An Kelang Pon Pen Puthot Muthari Kibui Pangtui Pon Chiapan Si Sai Deng Pon Popusi Perang Ketengno Lamthi Ningje Tekang Tangte Pius Hazirika Minister Parliamentary Affairs, Water Resources, Information and Public Relations, Social Justice and Spokesperson Alang Litumpen Kaningje Tekang Alam Thile Non Angton Pen Arjuponik Lunang News text report Karbi Anglong News Channel. মই এই বানপানীৰ সময়ত বা বৰষুণৰ সময়ত ইয়ালৈকে অহাৰ কাৰণটো হ'ল আমি অলপ আৰু কিবা কৰিলে আমাৰ জিলা দুখনৰ মানুহখিনিক বানপানীৰ পৰা গৰাখহনীয়াৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু সকলোখিনি এমএসসি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ জিঅ' বেগ অলৰেডি ইয়ালৈকে আহিছে আমাৰ চেণ্ড বেগ ইয়ালৈকে আহিছে পাৰ্কোপাইন আহিছে আৰু লাগিব বুলি সকলোৱে কৈছে খালি ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ'ত মই কাক কিমান লাগে ৰিকুৱেশ্যন দিব দিছোঁ পৰহিৰ পৰা আৰু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কথা জানো তাতে 15 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি লাগে সেইখিনি হৈ গ'লে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাখন বানপানী মুক্ত হ'ব সেইখিনি এইবাৰে কৰি দিয়াৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আজি ইয়াতে আহি গম পালোঁ পাৰখোৱা নমাটি এলেকাত আমাৰ এখন নদী আছে সেইখন উন্মুক্ত মই আগতে জানা নাছিলোঁ কোনো কোৱা নাছিলে সেইখনতো 5 কিলোমিটাৰ মথাউৰি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ভৱিষ্যতেও তাত দি পেলাই মথাউৰি দি বানপানী মুক্ত কৰা হ'ব সেইকাৰণে সেই দুটা উদ্দেশ্যতে আহিছিলোঁ কালি আমি আমাৰ ডংকা ফালেও যাম আমি তাতো অলপ বানপানী মই কৈছোঁ তাত ইতিমধ্যে প্ৰায় 70 কোটি মান টকা যোৱা 3 বছৰ দিছোঁৱেই বানপানী আচলতে মূল বানপানী হয় আমাৰ বৈথালাংচু সমষ্টি আমাৰ বিথুং ৰংখাং এইখিনি জেগাত তাত আমি প্ৰায়খিনি মথাউৰি বনাইছোঁৱেই
এবাৰ আকৌ কৈছে যে 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি মাৰিব লাগে সেইখিনি মাৰিলে মোটামুটি যদি মথাউৰি নতুনকৈ নাভাঙে তেতিয়াহ'লে আৰু আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত পানী নহয় সেইখিনি কৰিবলৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু সেই কথাখিনি পাতিবলৈকে আজি ইয়ালৈকে আহিলোঁ কালি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যাত্ৰা মই এটা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি লাংপিৰ যিখন যিটো বান্ধ এই বান্ধটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰায় 27খনমান গাঁও ডুবি যায় মানে সেইটোৱেতো কৈছোঁ তাৰ কাৰণে মথাউৰি আমাৰ কপিলি দিয়ে পানী আহে কপিলি বৰপানী যিখন বৰপানীটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ লাহে লাহে মই এতিয়া আমি কপিলিখিনি কৰি লওঁ বৰপানীখিনিও লাহে লাহে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত বানপানীটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড ডিব্ৰুগড় টাউনৰ বানপানীটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড বৰষুণ বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইটো জলসম্পদৰ দায়িত্বত নপৰে তথাপিতো আমি চব লাগি আছোঁ মই এইটো ক'বলৈ বেয়া পাম যে গুৱাহাটীৰ বানপানীটো গুৱাহাটী টাউন গুৱাহাটী চিটি ডিব্ৰুগড় টাউন য'ত টাউনত বানপানী হয় সেইটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড সেইটো বৰষুণ বেছি পৰাৰ কাৰণে হৈছে জলসম্পদ বিভাগ ডিৰেক্টলি তাত ৰিলেটেড নহয় কিন্তু সকলোতে আমি ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ Edon Kiduk Tactic Horsing Lake Tepen EM Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangapan Nangrao Vektapusi Chuning Ripon Lakha Inquire Trok Duabargri constituency ke parlo Tatora Sar Singh Terang Arongamikar Edona Hemate Horsing Lake Te Kiduk Tactic Lo Majogamunit Sitame Kiduke REA Bon Sitame Kiduk Ji Ang Kidukok Akopai Pensi Dorap Nangkok Titilo Dathora PS alongamat Sar Singh Terang Arongamikar Edonahem Kiduk Tactic Do Kiduk that Abang Phuamen Lake Khorsing Lekthi Lapen Apiso Lapen Alsomaratum Kedoke Thak Adim Kavedet Penajok Thedung Akisung Chetong Nangkok Lopusi Perang Ketengno Lam The Nang Chepaklangdun Lasi Kiduk that Ahem Tunatumpen Lapen Purial Latumpen Non Kedobom BJP Sorkar Atumpen PMAYG Ahemso Kiduk that Atumapan Kiron Pon Dopu Arjulong Si Nilipanta Nang Pivek Thapusi Chuningri Padupon Alang Litumpen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Man Kedo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Dak Duabargri Constituency Education EM Richard Tokbi Atumapan Prabjin Pen Nili Tumapanta Kanghon Kangjin Sopen Hem Soabang Nang Kimpi Igvek Thapusi Kiduk Det Ahemtun Khorsing Lek Theatumpen Chuning Ripo Lapen Kiduk Det Khorsing Lek Theatum Pinan Sositami Kedam Tang Anta Non Kedobom BJP Asorkara Phansi Vote Pidun Bomlo Lapen Ladak Duabarguri Education EM Richard Tokpia Phansitami Phongni Aphong Ansitami Chirap Chetodun Longlo Puta Kiduk Det Ahem Tunatumpen Lamthi Chipaklangpon La Sino Nilitum Hem Kave Akiduk Pen Nang Pejok Igvek Tha Lapen Prabjin Pen Hemso Nang Kimpi Igvek Thapusi Kiduk Det Ahem Tunatumpen Chuning Ripon Totang te alang litumpen kachuning rialam thele angton pen arjuponik sinang Duabargri pen Edwardson ko report Karbi Anglong News Channel Nili tu panjia alde Dr. Tuliram Ronghang pen Richard Tokbi Tuhan kero pila la chuning ri la nili hamjuk bi la nili BJP si bhotipi siatan ma kang hon ka jin so de putate nili ala tum ha chuning ri la Kedam tang ta nali tumla non kedam BJP Sorkar Phansi Chirap Chetodun Bama kala tam tang da BJP hanin bhu job dun ba Kwan nali Richard Tokbi phong kwan phong nang pahai dun tang mane ki jok dun phong ni ne dulu phong ni jok ta ni dulu nali ben chithani tha nali mane khorting lekhe si nali ben chithani tha nali men ke borsing terang Entela jitula nola Khorsing Lek Thepu nali tu kopini ke chephodun tu ma Nage nili usa polo mane nili supi pensi ke celang lo Antela jitu alani phang kedam tang Sorkar pen kopini kerap pon dolo ma hema pin doni tum thekolo rak thang asoputha Sorkar pen kerap pon do lo ma pini pina ma bangke nili si thek polong le dela posi si thek long le la sitame ini tu la doar bagori MAC mate EM education EM panchuro party nai alang lia kang hon kang yensu ke thepik a theke ladani tum da thora hawa la phansu kami
sekolah hem tanili pilo lawan jota kali lang sano nang pibo lapen mita nang pilo lapen labang so office pini ni labason ahem stani tu hanang pilo apran yawi tami alang ni pancuru par pilo ako lapen ni tu na non CM mo alang ni rong hang sa tuliram rong hang tami curu par pinai alang ni tami kidu ke la phan ke lang pilo alang ni tu bah ni sita si curu lo ko non alang ni tu phan ni li tai si Ningdu alam hem alang tu ka tinghona usa ka tinghona so pi tunta ningkan hinian ke no lai li tu masa Richard Hansami alang ni tu pi so bi pi si alang ni tu ci og lo la pen hai ta hai lo la pen no alang ni phan ka chuning ri dunya lo ma ke la lo ka tinghon asa la ba hi Hansami la em la pen CM phan chuning ri ma ke la prabin te la ni so ni lo sa phan ta hema le pin ahema rira bipin posi dupi ke posi la heman ke injin so ponta rapon tha posi ni lihin ten pachini den iglo lansi ni di lam islami inton ko kadom First Alumni Dongmukak Higher Secondary School along Abarim Lo Than Bang Phu Lapen Lo Than Bang Phi Lapen Abarim Lo Kacharli Dun Abang Phu Abang Phi Do Anatum Pen Ingni Ponsi Alang Litumang Bong Chingki Chingwai Ponsi Do Anatum Ang Bong Pen Sitami Karcho Amai Tami Paman Po Lo Tek Nangji Lapen Lo Charli Chipaduk Nangji Anlote Mo Ephanta Arnisike Man Peng Pen Nang Hok Ponsi Man Chilongji Son si wo sikachiklo ni phai thong kep ning kan suri hinira ing kora pli arni sia pharman Dongmukak Higher Secondary School along Abarim Lo Than Bang Phu lapen Lo Than Bang Phi lapen Abarim Lo Kacharli Dun Abang Phu Abang Phiatum Angbong Chingki Chingwai Ponsi First Alumni Meet Karchopon Ajai Mexitame Paman Ponlo Karcho Lapen Chepachini Pon Amayalong Kechengsi Mate First Alumni Meet Association Committee Maipu Samuel Ronghang Lapen Joy Singh Hanse Kong Chunbang Alang Litumpensi Labang So Asaitame Pachun Ponlong Pamilo Kecheng Pon Lake Ada Por Pai Narkep Apor Alompen Flag Hosting Pon Along Maipu Samuel Ronghang Lapen Kobin Bora Atumahin Pen Flag Setame Pangjar Ponlo Lapen Porpai Narkepra Minute Pli Kepra Popen Cheng Ponsi Rupen Basumatari Pen Ning Kaching Dukpon Along Japon La Sopenapi Porpai Sirkep Aporpen Pang Cheng Ponsi Tengpi Aklim Soke E Asai Setame Chepari Dengpon Akehai Dhuniram Tiso Minijing Committee Dongmukak Higher Secondary School Alang Lipensi Labang So Asai Long Chirap Chitodunlo Aduntu Porpai Sirkepra Achitimpen Porpai Kepra Achitim Apor Malom Dongmukak Higher Secondary School along Lo Kacharli Dun Ariso Ejang Lapen Abarim Lo Kacharli Dun Abang Phu Abang Phiatumpen Procession Sitame Pangcheng Ponsi Dongmukak Ahitian Paledamlo Lapen Anarlo Porpai Krehini Lapen Krehinira Achitim An Milur Kaiponlo Labang So Ajai Meg Judet Pen Putot Mai Pangcheng Ponsi Labang So Long Kachitong Dun Kethe Kiding Atum Chetong Dun Ringti Lapen Labang So Ajai Meg Along Alhi Kapachini Pon Kong Chunbang Joy Singh Hanse Lapen Mai Phu Samuel Ronghang Atum Pensi Mai Charipon Lo Labang So Kachop Hapon Along Kachitong Dun Man Kedo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Akehai Raju Tiso Chief Guest Pen Chetong Dun Lo Alang Lipen Mai Along Kethan Ponke Ilitum Hem Isiason Arniwangta Bidi Sori Antame Chingki Chethan Pon Bom Nang Jipusi Abarim Lo Thanbang Lapen Lo Thanbang Phi Lapen Abarim Lo Kacharli Dun Abang Phu Abang Phi Do Anatum Angbong Kaike Amata Bidi Sori Antame Chepari Pon Nang Jipusi Thanpo Ilitum Kaiketa Man Kachipi Seroy Kenang Sot Binong Pusi Alang Lihin Pen Lamte Than Ponsi Kadokawe Kachetong Dun Atumpen Ning Arong Chipi Pon Dongmukak Pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel Bởi có các chú công dân ta nói với ta cái số con này satu asing bertasai itu bertasai itu berikut seperti mengasih yang polisi. Alu
hasil baca paisu. Dia orang ini kalau jadi amat boleh sih. Kita orang macam ini hidup apa sih? Hegini boleh lain orang macam selai gue. Kardom kado wait fanta and that Government High Secondary School labangso alumni meet so organize pon porting ji bukan alang mula organizer tongan fanta nilihing pen churu parlo sila buson ke nak ini cuma hawar long ke labang si cingsi thelong lo lapan tini tongan de litum kicani dak kum kicani kipar tang tum pas tum ans tame pengan ci thelong lo nilita ningarong pik lo cimang hu hak lo hak student hak tum ke pan ke thelong pen hak dak pen bangsu school long pen an ni abroad an ke chali bunda lo ka dak jobs ke tiang bunda lo kapre ka ke course hai iklim bunda lo kum ci thelong pen amat ningarong pik lo ye nang ka dak si chali ma ko min ko mata nasi ini cerong lo, lepas tu ban perang teacher mereka ceklong lo, lepas ni tu mak classmate kan pada ceklong lo, lepas aku non bom student mereka ceklong lo, lepas teacher mereka ceklong lo, sini ngerong pa lo, lepas tu nasan bangke si misal lo, ikan lepas tu program lo si alumni meet sing patu bom pelatan tu litum hot muka litum muka lahai cini muka tadi. Muka higher secondary school lo alumni meet tapi do ini. Dipakai terus itu nak sorkari orang nanti mandatory dokok lo, jadi tundak principal kudin bora dan doisingan sih, apa company tumpang kalau request lo, selum limit itu na itu, asih ini arni hello, itu limit itu lo, asih ini tum nintet hel apan cunji bukan, sini tum kemat hapen. Par si ini ke sukses bak pecun long tu sini temat. Asih lasu ke pecun long lah the bangke. Ini tu long ke cerap pecitu dovik. Ini tu majur ko. Alumni meet long majur ko tu secretary, assistant secretary, vice president tu tu. Lapan sana kasih kapre ke member tu tak. Ini dah itu ke biatin kan. Ciklem kamelo. Cun lu ku sini kalau. Dan kita siang dengan pecun kamelo. Sini tu mungkin. Hasil lagi pecun dak ke kacuru nangji alam the du dak akaprek tang lu ke than bari matum latum tanang jitong dulu lo lapen dak kacali bari matum mane ke sakuria ke the yang deng si claim engineer doktor ke claim lapen officer kaprek yang deng claim sampai itu hasil lang itu mesti nang jitong liracam nang claim sini dak ke sukses pamelu busi ning thalong lapen laso kidi bena job inspiration long pu busi nilingit kelo asi asana taksi thot ko apistame di pon punuta aku ali duji busi ning matha asi joro lo ini media akorte itu mustame la head cerap chutu ini tu han lahai ka organizer itu media tu cerap chutu dulu ini lanjut sukses long Ano sir? Kibang kilangan aningkan sa tamila ko son penenge first eliminate mid lo muneng sa tamila second eliminate lo son bipon thubom na. Muneng asing kan bang how is that? Laganingkan bang kibi ke mane mathaune reji ya ke aku practical sakali lakukan tu reji ningkan bang aku kenang sok tawi kan di kan problem apa lah besar dulu kan captain besar ni kita lah songong batch wise say 94 95 to about 2001 2 3 lah something ya batch do class ni sampai halat tumang bang si ini interest do penang si batch wise lah son alumni meet partiji pulung te independently halat tum partiji pulung te lata ni tum dari association do korlo pot tu jing wa cerap citu lupa lah son bang me suta kaddo ko be pen po bangke ningkan wangi di bangke ke possibility ke la asi ala best wise pe ni po bangke many interest do pulun te la bangke ante sir ante dak
bini fast illuminum long ex teacher la pen ex student song bong ban pon dui apai chitong bon dui phai ke lakha desta kichu kijun pendak kidu ke dam mateng ke la experience tum lok ke pharo pho ke duji la penaku lo ke than na tum la tum lok ka bang pocket ke duji la do ini bang ke dak ke than bom la penak prang barim thana tum pen asi dak lo charlie bom ex students barim charlie tum la pen ke than barim tum ka do pen ini suri ke bat krak ji Sarante la sponsor mukha ke ladak illumini bit association na tumen loma magma kaprek tumen tong lake nil tum kaching lai ke cheng kanoma si principle thik der lo bang tangka maha du akhia dar du kule tum hangdam nei gali sita dak kachali atum vek along pensi tum ke chuhang churek penji pangrum si chirung si pachunang ji bomasi lason sinonta dono yeke choro nangji ni tuman ekdom ning parung khaglo ning pathek long water resource department along chief engineer ke claim tang apel jutsi bangke secretary commissioner kam si claim lo borsing rong pia ke ha alang li dakachali barima banglo la persona taxi em ke ha lunsing teron alang li tame misen tangka mahana cherap dunlo la pen council non autonomous council chairman ke Raju Tuso pension raksi Joy Singh Rongphar Modon Rongphar atom Guwahati kam claim bom sondat bom MVI lo kedu Joy Singh Rongphar pen Modon ke Guwahati High Court ke claim zon haksi dak Dr. Karigat pun pen professor ko pun lang ko NGC lo ke assistant general manager rank lo tumum khata doli dak Mungkin kue dunia dah lo, kita mesen nang serap dulu. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.